Hadian bagi hekdu jong keseng Aam Aadmi Parti ni AAP ki bagantop ya u Arvind Kejriwal u Manish Sisodia bat kiwe-kiwe kila syakem bat syak set patok halor kajing syak kenok bamsap na kajing penteri kam ya kalika polisi ni ke polisi dekiat ha kapor ba ke AAP kesensyar ha Delhi ke Delhi High Court ha ka jingshim bishar menta kesengi ke arpun nyau terik urempang arajar arpun riu kalalap ba ki jing kenok ke CBI Kim Long ki besisha. Lakban kedau hang ni ba u Sisodia u babat kum u Deputy Chief Minister bat u Kejriwal u babat kum u Chief Minister ke Delhi kila syak kem bat syak set patok halor ke jing tokit ke CBI ba kaladon ke jing bamsap ke wajur na kalika polisi ke sorkar AAP. Haka election ke beladab haus nama arajar arpusan ke AAP kala rem keput hadian ba kala sensyar ha Delhi laisen lenter bat ke BJP kala wan ha kabor. Hadian kini ke jinglap ke High Court u Kejriwal u laong ba kadai ke jing keput ke seng BJP ha ke jingalam u Narendra Modi da ke bapak tokit da ke CBI bat kadai ke buit ban penbiet ya kipat ba bakinnam kershan show ya ke AAP. 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। आज ये साबित हो गया, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी शराब घोटाला कर रही थी। क्या कर रहे हो? और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय